King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka din sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo yu po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Sa panyo sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko po ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
King lagyo na ning ipa, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ingino manatiliya kaya kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, kaniti pong masayatang pamitipon. Ganakantala at panalangin sa guli, ring sablang imata mo. Ding sablang induta mo. Maswelo la po ring mabiyeta mong ima na kaya beta mo. Panalangin tala po lalong-lalo na ring minuna ng pepay nawang ima kaya katamo. Tingala ng ima. Panalangin tala po ring gang kakilala tamong mothers. Denggang meging bahagi na ning biyeta mo. Deng talaga mig sakripisyo. Ban kanita dagultang anting mayap at tune Kristiyano. Ganakan na po sagli, bagitan talalagyo, karing puso tamo, ding sabla tamong ima, kaniting banal amisa. Ginong Jesus, binyeme kaya kami anting sarili ming ima, ingin dumo, ing Birhen Maria, Gino pakalolo. Gino pakalolo. Hesu Kristo, meging mapaminto ka king sarili mong indo, Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, gaganakan milat panalangin mila, ring sablang imami, Gino pakalolo. Gino pakalolo. Ing Diyos sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katasana king bie halanganga. Amen. Abi-abi tayo pong inimpuryan ing Ginong Diyos. Manalangin tamo.
O Diyos, kaginumi, bustan mong lumakad yang kayabemi, ing ginuming Heso Kristo, painturo keka, painturo king kabubusalan ding kekeng sarili, painturo karing kaparaming tao, lalong-lalo na ding kekeng malugod ay Indo. Itiadwan mi kapamilatan ng Heso Kristong anak mo at ginumi, manggaman kingalangang Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Karingal Doreta, kabang susulong ing pangarakal ding alagad, ding Helenista, a Hudyong tubo aliwang bansa, at ding Hudyong tubo Palestina, milaban-laban la. Sasabyan daring Helenista, king milaktawan laking aldo-aldo pamagrasyon, karing pondo ring babaeng may balu busal da. Inyaring labing adwa, inaos dong mipulong, ding sabla-sablang alagad at narakarela. E matulid ing pabustan mi, ing pangapangaral ning amano ning Dios, bami mong sikaswan, ing pamamya kabiyayan. Uli niti, kapatad, mamili kayong 7 lalaking, pikabalwan kaya kayo, akitmuan king banal ay espiritu. At kabyasnan, at ilaring panibalan mi, kaniting bage. Ikami kanita, lubos ming idikil, ing panahon mi, king pamanalangin, at king pamanaral. Kaya tulara, ding sabla, ing mong kahiring apostol. Inya pinili Rey Esteban, ing taong kitmuan, king kasalpantayanan, at king banal ay espiritu. Kambena, pinili rala naman di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas, at tao Antioquia. Ing meto nga paganong may konberti, king relihiyon daring Hudyo, linapit la deting 7, katao karing apostol. Kay ba't nang menalangin ding apostol, inordinan dala reting 7. Timpakan ng dala buntok, karing karelang gamat. Baka niyang sinulong ing pamikalat king amano ning Dios. Merakal na lang merakal ding alagad, karin Jerusalem, at dakal na ring saserdote, at tinanggap king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Bakit mo kay kami inlugod mo Ginoo, ikaing panaligan mi? Bakit mo kay kami inlugod mo Ginoo, ikaing panaligan mi? Bakit mo kay kami inlugod mo Ginoo, ikaing panaligan mi? Bakit mo kay kami inlugod mo Ginoo, ikaing panaligan mi? Ikong sablang matulid apami bebe, king Ginoo tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapuryan sukat yung ibye. Kambe ning lira, Ginoo kaya kayo yang puryan. Kambe ding gitara, panigtigan niya. Bakit mo kay kami inlugod mo Ginoo, ikaing panaligan mi? Bakit mo kay kami
Uling ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan at apanaligan, sablanang depatan. Kalugurana ing hustisya at ing katapatan, ing yato kayayang kakatmuan, king kayang ganaka. Bakit mo kay kami, ing lugod mo Ginoo, ikaying panaligan mi. Bakit mo kay kami, ing lugod mo Ginoo, ikaying panaligan mi. Dapat ing Ginoo ingatan nala retang makitakot at kaya gagalang at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan king panahon ning danop pagkaluban na lang pamangan. Bakit mo kay kami ing lugod mo Ginoo, ikaing panaligan mi. Bakit mo kay kami, ing lugod mo Ginoo, ikaying panaligan mi. Bakit mo kay kami, ing lugod mo Ginoo, ikaying panaligan mi. Bakit mo kay kami, ing lugod mo Ginoo, ikaing panaligan mi. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Pedro. Lumapit kayo, king Ginoo, ing batong mabye, asikwilda nga lang kabaldugan ding tao. Dapat pinili ning Diyos at malya king arapana. Lumapit kayo kaya, bani kayo man, antimong mabye bato, bilugan niya ing meto nga pibale-bale espiritual. Anting banala saserdote, amyayampang sakripisyong espiritual, akatanggap-tanggap king Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo, uling sasabyaning kasulatan, memili kong meto nga batong mal, ang eni bibili ko, anting batong pamuntok, king Sion. At ing ninumang maniwala kayo, kapilan man, emi pakarine. Iting bato, tutuyang maulaga, para kaya kayong maniwala. Dapat karetang maniwala, ya ing mismong batong sikwilda, ring manalakad bale. Dapat kay bat, ya ing maging batong maulagang dili. At sasabyaning metong pangkasulatan, iti ang batong makatisod karing tao. Iti ang batong mabye, ang makaragsa karela. May nga tisod la, uling ela maniwala king amano. Iti ang telaganing Diyos para karela. Dapat ikayo, metong kayong lahing mepili, saserdote kayong susuyo kingari, banala bansa, at memalen, ape pasubali ng Diyos, at pinili ng mipasyag, karing makapagmulala ng dapat, inaos na kayo, iba't king karalumduman, at linipat na kayo, king makapagmulala ng sala. Ing amano ning Ginoo, salamat king Diyos.
ing dalan, ing katutuan at ing biye, alang malyaring miras king ibpa, nungemo king kapamilatan ko. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan At kay ka antimurin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. ligaya kay ka o Ginoo. I Jesus nga nang sinabi karing kayang alagad, kayo mababalisa, maniwala ko king Dios at maniwala kayo naman kanako. Ating dakalakwarto king balenang iba ko, nung emo makanyan, eko sabian iti kaya kayo. Makoko ban misadyang lugal para kaya kayo. At nung miras na ko at makapagsadyang lugal para kaya kayo, mibalik kong pasibayo keti at ituki da kayo. Ban nung nuko karin kayo naman. At balo yun ing dalan papunta king pupuntalan ko. Nga nang Tomas kaya, Ginoo, emi man balo nung nukamunta, makananumiyang balo ing dalan. Pekipat ng Jesus kaya, ako ing dalan, ing katutuan, ating biye. Alang malyaring miras king ipa, nunemo king kapamilatan ko. Nung baluyo ko, baluya naman ingip pa. Manibat ngeni, baluyo na ko at ikit yun Sinabi ng Felipe kaya, Ginoo, ipakit me kaya kami ingip pa at managyo na iti kaya kami. Meki bat ye Jesus, Felipe, kalambat yun akong kayabe, eyo ko pa balo. Ing menakit ka na ako, ikit na ne ingib pa. Bakit sinabi mong ipakit meke kami ingib pa? Kuwari maniwala king atyo ko kingib pa, at ingib pa atyoya ka na ko. Ding amanong sasabyan ko, elemeni batan ka na ko. Ingib pang atyo ka na ko, gagawa na ingobra na. Maniwala kayo kanako, at ko kingib pa, at ingib pa, at yuya kanako. Nung kayo bisang maniwala king sasabyan ko, maniwala kayo king uli na ning dapat ko. Ating katutuan sasabyan ko kaya kayo, ing maniwala kanako, makarapatya naman karing dapat adaraptan ko, at may git pakareti, uling muntako king iba. Kaluguran ko kapatad, ing mayap abalita ning ginutang Hesus Kristo. Kapuryan kay ka o Kristo. Mayap abak po kaya kayungan, lalong-lalo na po karing manalbeking kaya katamong live streaming ngening kaurasan. Simulcast broadcast tamo po ngeni keng GVAM 792 ampong GVFM 99.1. Ipapalabas siya naman po iting misa tamo king radio. At syempre po ing live streaming tamo uli da rin kaya katamong media group. So sana po at yukongan king mayap at masaleseng kabilyan. Saneta na pong pangaditala maralas ngeni. Din kaya katamong frontliners
Di nga manuan tamo, deng nurses, deng doktor, deng ang magsilbi, magobra, susuyo, man kanita manatilitang ligtas kaniting coronavirus. Atos tumupo ita, dapat talang ganakan at panalangin denggang kekatamong frontliners. Pero sana po itala kakalinwan ding kekatamong original deng tutong frontliners tamo po ding kekatamong Indo, ding kekatamong ima. Ila pong original mo muna magsakripisyo, alang sawang magobra, susuyo, ban kanita manatilit ang ligtas at payapa kimbiyata mo. Manibat anyang mga latita mo, ang gana pati pot ang mga ragulta mo. Ring kekatamong ima o Indo, ilang original frontliners tamo. Kanya sinabi ko po din, bayong sabla, ganakantala, bangkitantala lagyo, karing puso tamo, karing panalangin tamo, at pangaditala King Dios. And Happy Mother's Day po, karinggang imang Atyo Keti. Okay. Salamat po at maya poros po karinggang ima. Ngani buri kay pong lon iting ebanghelyo tamo ngeni, agpang king panlalawe naning metong ayma ulimpin Mother's Day ngeni. At metong pumupong linya ingkunan tamo king ebanghelyo. Anyang sinabi na ning Ginoo, eko mababalisa, eko mamroblema, uling king bale ng tatangko, dakal kwarto karin. Pagsadyada ko nga lugal king bale ng ipako. Minsan po ining bunsuming babae, pepagawayang bale, maragulya pong masanting bale, kining masanting subdivision, king San Fernando. At anyang paplano nga na dapat, syempre atin pong maragula kwarto, kining bale po nga na. Kuning keti pumumuli, kuwatang magbakasyon ko nga na. At dapat atin niya naman kwarto ima, atin niya sariling kwarto ima nga na. At syempre, iyamong atin niya naman kwarto nga na. Sinabi la po rening aliwa kong kapatad, wado kay kong mikakapatad ngara, o ba't kami alaking kwarto ngara. So mga problema na po, uling elamidinan kwarto. Problema ita nga naning Ginoo, kay bale ng ipako, dakal kwarto, at tukidakongan karin. Okay. So, lang tayo po nga ako agpangking mata na ning metong ima iti. Adwa mo pong punto. Bali po king Kapampangan, ingawus tamo king bale, bale. Ingamano tamo para karing bale, tuknangan. So, patang burimengkot na ning kakaluguran mo, noya mumuli, no karining bale na, sabihan mo, no karin ka makatuknang. At importante po ining amano nga ini, o ba't tuknangan ing gagamitan tamo. Iba't ya po king aliwang amanong Kapampangan, wapin ing amanong tuknang or stop. Tuknangan. No karin ing eganagana, tutok ng maski saguli mo. Ken Tagalog ba kanya niya naman po? Ingaws na rin Tagalog, keng baleda, bahay. Ingaws na keng baleda, tahanan. Iba't yan naman, keng salitang Tagalog, tahan na. Ibig sabihin, tigil na, tuknang naka. Uling ita po palagi ko, ing talagang kabaldugana, ning metong api bale-bale. Metong yang tuknangan, nung nuka rin gana-gana, tutok ng saguli, ban malwalas talog, painawa, karing pibale-bale tamo. Ating bale ng ipako, nga nang ginutang Jesucristo, dakal kwarto ka rin, dakal tutok ng karin.
Totoo po, ing bale, metong yang lugar, nuno ka rin tutok ng ing obra, ala na pang obligasyon, ala na pang deadline, alang maaliswas, alang maligogo king ega na gana, tutok ng ing ega na gana, ban kanita, payapa tamo at malwalas tamong lob, painawa. Painawa. Metong yang amanong eda po siguro balu reng indo. Eda balu ing salitang painawa, lalong-lalo na imako, ikit ko po ini. Ating pong abasang metong libro minsan nga na, ing metong ay imakano, kilub na ning pamibiyebiyena, meka pamipineng toneladang labahan. Mekawas ning libu-libong plato. Pamalis ning baleng more than 10,000 times. Megobraning alangtok ng mayigit 500,000 oras magobraya para king familyana. Alhayang tuknang enabalong ing painawa. Maski painawa yan, paano da pureng imayni, magobraya ing isipan da, nanong iluto da bukas, makanano ning sesen, ding anak na, makanyan. Tutok nang, anya sinabi na ning Gino, kimbale ng ibtako, karin painawa kayo. Lalong-lalo na ring ima, kimbale ng ibtako, dakal tuknangan, karin finally nga na, may painawa kayo. Ala na kong gawan ka rin, ko mamipi, ko manos plato, ko magluto, ala, painawa na kayo mo, kimbale ng ibtako. Painawa siguro mo rin ang sabihan, manyaman makaluklok, maatas sa duwang bitis, may minum kape, at may pagkwentuhan, kayabe, daring kaluguran tamo. At may kayabe ning ginutang Yesu Kristo, ampoy Birhen Maria, may minum kape, masayang painawa, at may papagkwentuhan. Akwento ko na po atay ni kaya kayo, anyang malati ko, maralas siyang mumuli ima ako Santa Rita. At potang mumuli agad kong tutuki. At potang at siya po kimbale ng mana, ay talagang magobraya pa rin, pero ingaladang tuk ng gagawan, tutok ng may pagkwentuhan lamo, ilarimana, ang poreng kapatad na, may minum kape, at no kasiyang mag-relax, at tutok ng nanuman gagawan daw. Alhapong tuk ng ita, may pagkwento la, abak hanggang bengi, matudtud, may pagkwento, masayang magpainawa. Anya po potang muli imako kaya kami, alayang boses. Totoo po ini, alayang boses may payuya king kakakwento. At palagay ko po, itayong banwa para kaya katamo. Itayong banwang sidyana ning Gino. Anyang sinabi ng dakal kwarto, kimbale ng ibako, dakal panahon, batang makapagpainawa, tuknang nanuman gagawan tamo, kimbale ng ibako. Ini pong coronavirus, meron niya sigurong biyayang iba't kinga pong Gino, uling may dinantangan oras, bantok ng saguli, at painawang payapa. Napun po at nakukakaswelong menakit ka rin dalakitan, ang poreng Saturday group. Balang Sabado po ngayon, maglinis lakin. So kabang kaya biya ko na po, bigla ko mayawos, meto nga masakit, binindisyon kay San Fernando, may wala ko. Kabalik ko po ba? Ikit ko la, mamalis, mamangan, makalukluk lang balamod doon, papapedicure la at papaurod la. Ay, manyaman lang magpainawang makalukluk kening kumbento, gawading beauty parlor ining kubo, papedicure la ampong pamanicure. Okay mo po ito, ako mimwa. Talagang ikit ko pating kumbento, gawa yung bale, tuknangan, nung nukarin mitok ng pati obrata mong pamaglinis, at payapa, at masayata mong mag-relax, kimbalena ning Diyos ipatamo. Amen? Amen.
Kadwa po, kutnanda ko, yung kwarto yung ano kayong akit ko. Nakakalat at yanong ano plato. Ako tapo po ini kasi minsan po ating kong kapatid na pari pegmayabang na yung kwarto na kanako. So many ko po pepakit na yung kwarto na kanako. Ba? At na kasanting yung kwarto at na kalinis mit mo yung miyaliwang figurine na gawang glass. Miyaliwang imported from Romania, imported from Germany, imported, but no po, mas kinuka rin. Miyaliwang ang figurine a glass. At nakalmalan, Lacoste, Polo, nakarakal. Meto mo po yung sistiko ni metong alibro king kwartona. Alaman Biblia, ala ni metong alibro or magazine king kwartuna. At minisip ko, nano kaya ing babasa na ning aring ine? Nano kaya panaral na ning maghumilyaya ken parokyana? At yung metong talasulat nga na, a room without a book is like without a soul. Alang kaladwa. Minsan naman po kinumbira na ako ning metong kakaluguran baking bendisyonan ing balena. Kalug ko king baleda, apansin ko ing salada, alayang salaset, ala ni metong luklukan, ala beria, kanya kwadrado ing salana. At kabang bibles kay nga ko, ot baka nining balemo, ot alayang salaset nga ko. Amo nga na. At niya pong atlong mga lating anak kanita. Buri ko king baleko, manawa lang, libre lang, pupulaying durot-durot ding anak ko. Kaya kung migaganak ang atin lang abalbal o lating kay, anya alayang laman ing sala ko. At kabang mag-bless ko pin, at no kasayang durot-durot pupulay ding anak na dudurutan da kami. At totan no kanyaman pakiramdaman. So kay bata po ning blessing, mikyabe ko karelang makatalakad uling alang luklukan king kwarto na. Nung luban niya ing kwarto yu, nanong akit tamo. Ating pong kasabihan kay English, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Pwede tayo pong palitan nito. Tell me what is in your room, and I will tell you what is in you. Nung di sa niya pa po ima ko, pasensya na ko po, parating maing kwento ko, Mother's Day po ngeni. King kwarto na pong ma ko, imburi nang di-display ang pong kakana, deng litrato darenggang apuna. At syulangan, burinong pakwadro, burinong paragul, kay ba't kananala, sabit no, king kwarto na. Maliban kayong litrato dareng apuna, ing litrato na ning paborito ng anak. Ako ita. Yung paborito ng pari. Minsan po, anyang birthday na, apulo keng paring migbisa para kaya. At yung keng litrato, abe miya, pulo keng pari, pati apong seto. Baburino na ba naman? Ako pepatugutan. Hanggat eke peparagul, baning i-display king kwarto na. Nung puntan tayo po siguro, imbale ning Diyos ipatamo banwa.
makanyan mo naman ingakit tamo. Denggang litrato tamo, makadisplay la king bale ningit pa. Uling kalugurana katamuan. Uling minsan sinabi na sinulat king lagyuyo, king palad, ning kakong gamat, dako kalinuan kapilan man, anyaring gang litrato tamo, balang metong at metong kaya katamo, at yung ka rin makadisplay kimbale ng iba tamo. At potang mirasta ka rin, sana po mirasta ka rin, yung sigurong mumunang paniglon tamo, wapindeng litrato tamo, abeya yung Ginoo. Uy, ay tayo kami, anyang tayabi ko rin betis, sweetheart. Ating Ginoo, matulanongan pakit kaya katamo. Uling kilala na katamuan, uling balo na katamo. King balenang ibako. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Minsan naman po iatsi ko yung pepagawang bale. Inayos na yung kusina. Waring ima ako at nekarinat keng kusina. So pepagawa niya pong dirty kitchen ima ko. Dirty kitchen. Waring ima, talagang penaburing maayos. Burina, mas marinat. Magdutong niya pa po, hanggang atin ng stove, bisa, mangalap yung dutong, kareng pitabasan, ilang gagamitan ng pagluto. Pagawa na yung atin ng dirty kitchen, pagawa na pang metong dirtier kitchen. Walang ima ko na pa rin buri na itang mas marinat, ating boso ka rin, nung no ka rin makapagkusot ya, may ngibal na rin pipaglutuan keng matuling abun. So ima ko mismo, ginawa yung dirtiest kitchen. So ating yung kitchen, ating yung dirty kitchen, ating dirtier kitchen, at ating yung dirtiest kitchen, ima ko. May kaya po isipan tamo, deng ima, puro mo pampalago, hingisipan da. Deng ima, isipan tamo, makanano lang magkulebwak, makanano lang maglupang anak, nanong masanting malan, pwede dang isulod. Parang ka matutuan po, yung kamatutuan po ding ima, bisa na magdinat. Gawan ding ega na gana, maski mga rinatan la, para kaya katamo. Kaya po may kakuno, magdinat, mga dinatan, pankanita, apag silbian, dakatamo. Manita mo, yung manatiling malinis. Purihan na po, at panalangin din kaya katamong ima. Happy Mother's Day po kaya kayuan. Ipasyag tayo po yung kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko King kay Diyos. ibang may payan tuto. Linalangkin banwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliging upayanin banalay Espiritu, may bait ka Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ka siya banwa, makaluklok wananin Diyos, ibang may payan tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman kete, ban mukum ka rin mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makding santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bielang angga. Amen.
May pasano po tenggang intention tamo, nandin ba yung misa? So kaya beda po reting dakalalagyo na pinyawad ng panalangin king Diyos, kaya beda po rin dakalalagyo na papadala na rin kaya katamong tutukoy keng live streaming. Kaya beda po rin sablang intention tamo, tahimik talang ipanalangin nga ni king Ginong Diyos, at tahimik talang pong banggitan lagyo, deng sablang ima tamo, karing puso tamo, ring sablang babaeng meging bahagi na nimbiya tamo, sinaw kaya katamo anting ima, renggang meging ima para kaya katamuan. O Diyos ay pami, bendisyonan niyo po rin kaya kaming ima, denggang kayabe mi pa, at ding minuna ng pepay nawa kaya kami. Ingatan niyo po sana at pakiramdaman hanggang panalangin da para kaya kami. Itiaduan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning Ginoy, ting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ko'y paming miglalang kapamilatan iting banal a pamilibain regalo, darakayanan mo kami king kaya kang divinong biye, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. King ginumanatili at kaya kayungan, At kaya at timurin, isipan niya at luguran ng Diyos, isipan mi at kaluguran. pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kumparati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. Hausan mo kaming miyabe-yabe king metong kapulungan, ban makirandam king kaya kang amano, at king kasalpantayanan, tuki king anak mo. Yaing dalan ake kaming tatayit, papunta kaya ka. Yaing katutuan ake kaming bukod mong makyabe, katimawan, ya imbe ake kaming mamatula.
uli nita kambeda ring sablang kording angeles, darilit ming kakaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay kami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, kaya kaming kapasalamatan. Darawang mila kaya ka dating tinapay ang pong alak, at adwan ming itubod may ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Jesu Kristo. Man kanita adawang mi kaya ka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing ka na kong katawan, kami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan, kami bubu para kaya kayit para ka ring sablang tao, ban kaya kami patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan.
uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang, katman mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ning kang anak. Ginualak ang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin nila, ding kaya kaming yang obye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano luka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilgayato, lalong-lalo na ding pengariming babay. Maglapo kaming kapag mulalan, patangakakit ming gagaan mong parakya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenet kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangang Ngani po anting metong familia, abi-abi tamong mipa panalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Patawad mo din sa lamig ka ating mahali. Kahit di ka sa akin kami, ebukay ay sa aking tukso. Tunay kabos, di maroon, Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulo. Parati kaming may kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Habang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian at ing kayo payan at ing ligaya, manggaman king ngalananggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Kaya mo sa babaliktan din kaya kaming kasalanan, nung iluwan mo yung kasalpantayanan ng kaya ka iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan, At kaya antimurin. matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, papalad namin tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kung matampan tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karingat king pibale-baleda at bisang tanggap king banal na communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsyuka, banal-banalan na sakramento, kalugaran da ka may king sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat paulingin ng pinandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man sanang spiritual king puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari atsyuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko kaya ka. Amen.
Mapilan mo po nga kapapalwan, ngayon po ing fiestada ring Santa Ursula ampong San Agustin. Pero uling ela pwedeng magtao karing pibale-baleda, delada po keti ing tawuda. Dita kami mo po keni ekwagisan ining sidyara, so kay ba't na po ning misa nung pwede tang magpila, lawot-lawot, para manyad, makibahagi kem bendisyon na binyan ng Santa Ursula ampoy San Agustin para kya katamo. Kumako pong bahagi kening ditakdang tawo dening baryong Arete. Dakala salamat po at maya po oras karing Santa Ursula ampong San Agustin. Pasensya na ko po akalinong kung binggitan nandin yung tungkol karening aduang santo tamo. Santa Ursula po ng Ibalo, patron de ring sablang babaying magaral. Ding babaying magaral, dalagin ding babaying magaral, yung patron da. So siguro po metong yamo naman ima na maggabi karening estudyanteng babaying mga lati anyang panahona. San Agustin po, balo tayo be, megiyang santo, may konbertiya king kakatamong kasalpantayanan, uli na ning sakripisyo ng marakal ning induna. So megila pong banal na santo, kapamilatan dalamo naman ding karelang ima. So para kaniti po puryantala at pasalamatan tala ring patulunan Santa Ursula ampoy San Agustin. Tutuki po keng tutuking Sabadong pon Domingo, deng misa tamo pong Sabado anticipated mass alas 5 ninggat panapon. Ene po alas 6, alas 5 ninggat panapon. Kay bating misang Domingo alas 6 ning abak. Kalupa na po nin dati. And then lawen-lawen tamo po nung mag-is maging mamibili ni ing ECQ gawanta na pong ditak-ditak adwa ing misa tamo lang tamo po. Siguro pong alas 9 pero lonyo na po keng announcement pero ring aldo tamong misa manatilila pa rin pong alas 6 ning bengi. So ito mo po, dakal pong salamat king kaya kong pamanagon. Talakad na po, para kintauling panalangin. Minsan pa po banggitan talalagyo, ring imata mo karing puso tamo. At mitawuntang metong Bapo Maria para karelangan. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginong Diyos sa tsukeka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin buwan ng atyan mo Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipadalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras na yung kamatayan mi. Amen. Santa Ursula, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Panalangin mo kami. San Juan Nepomuceno, Panalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At kay ka, antimurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos sa ating kaya kong familia. Hingit pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. In pong simplita mong assignment, nganing paruminggo, wapin nini, papagpainawan nyo pa mo po reng imayo. Eyo utos, eyo papagobran, papag-relax sila mo po bale reng ima tamo. Kita mo po, Happy Mother's Day, ing misa tamo mi daune, umay kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Alleluia, alleluia. Salamat king Diyos. Alleluia. Metong pa po. Batang maayos pa magrol at etami sasalubong. Dening Kenny lang pong main door lumwal. Ako po siksikan, tunggal-tunggal po lulwal. Dening Kenny side ng pisamban karing kolumwal. Dengang banda Kenny. Deni pong Kenny kolumwal. Okay? Kaya ba't saka na kayo mo po dumurot para kumakain sa yung almusal, iba't kang Santa Ursula ampoy San Agustin. Dahil po salamat kaya kayo nga.
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong ulaga, nun e uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.